Okey, tinggal pai minta katukat ni sepang jong ni Jacob upara jong Jisu. Ngan mak je kebagan batai ditilut sepang jong ni ubrio, harangan ai tang katukat ni. Kebaning kong. U Jacob. Walang upara jong Jisu. Ningkong tam umday ubrio ubanget bau Jisu di Messiah. Hayuanes kul nang wenyo khat ka ba san ka gospel yung Yohanes na pipet ang to pini. Tingnya pai sa gospel yung Yohanes nang wenyo khat ka ba san. Ang ini kimtien. Namarwat ki para jong uru kem shem langit hau. Ujisu dan ki para senrang bat ki para kentai. Uway na ki para ukerteng ucakop. Bat unye ucakop shem langit kembalong kiwai pergi para jong Jesus kan mau kini kimde ke bakar ke bawah jong musim harai lakha na ubrio berteng wei Joseph Jesus lakha ke bawah jong musim jong belai kat bakini pergi kana wei na Joseph henrai kem shem nget ya uni Jacob shem langit kembalong kiwai pergi para Jesus une neki tagi pergi para bau Jesus di Messiah tika jingkeli bat kemlo upai banget Paul ay kasing batay haning kongkoren kal nang kabakatsan dekat kebanyaw. Ha kaba laya tu hang tu tingnya pai siya kato kaning kongkoren nang kabakatsan dekat kebanyaw ha kaba kaong ini kintian. Hadien kata layo iya uda Jacob anda kumta daki apostol baro. Jacob uba upol kuren hang tu de upara jong Jisu. Uni Jacob ubalang upara jong Jisu bakhana Joseph Upay kaban ngat how Jesus Christ bulong tao Messiah ulong nong tao nong pedem chong dai tak hadu bau Jesus la mipat na kabayak bat uwan man mipau haki na ha uwan da bala mipau usang nget usang pedang lesi uni kampalat susu bannya Thomas kata ke poi ui bulong nong buat chong Jesus Christ haba keren pak cepang na jinglong jikem jong ni ubrio Wow. Wow. Kong kumno tingnya pai. Jan baro ki basa ha Jerusalem. Lalang ki balong ki Kristan ki mdei ki Kristan. Ki burom bai ka jinglong jingem jong nu Jacob mdei bong manga. Mdei bong u Jacob ruhani ka jing thok ju hare ong ubri bomlang Kristan. Uba kerteng u Josephus. Jan baro ki brio Josephus udah BM ringkat lembat kipor jadi apostol. Uni uang bau Jacob. Udah tahu beliau bau barak kiburamnya. Namarkan rukom long rukom M ke jenghu. Ka rukom M jenghu kalau ke rukom M ke bamdan jing tok bria. Ke bamdan kata ke jing yok lat perpin kena pop yo. Sakada oleh pipule ke jing tok. Kebalang kini ke siti jeng Jacob. Pini bet je ke jinglong ke jengku ulang go bakum no wana shim long kum ba utho nganget unum nuat bantok ro andrai nawar ulong kum ba uong kum ta ukentu ikiwer belek kum ju nang ne nakane ngayo ai ka jingi kai ka long kani tingnya pulelang why are lie ka jingem Kristan kadai ka jingem ka bala khot balong ki ba klem sha kena pok wa juong batang ginang ilang balang namar ka way ki qualification jong balong kita ginong syarai balang kadai kane bakin long ki bre ba klem sha kena pok oh tan ginang ilang balang kila balong kunta la khot ya baro ningkong ko ren nang ningkong khot ko ba fra Filipi kalau nang baad khat ko bakatsan kita kini tangkin katuk ni kiduksa gid khot laong balakot ni nga pi ya ka bangin long gibri ba klem dan jing tobria larang ilet banjang khwat jong blai amen lakot ni melong kunta ujakop pula namar usyane au blai larang ni ujakop kan yo balong ubri kum ngakom pi ula ngiru ngidan ni ka bor juga jingna namar la ai ni umen sim ba khot kum bala ai ujakop nyila ban em ni ka bor ka jong namar kata kendia kiar nak ba aida bam la biang
Habakran Jepang jong ka jinyak ko jong ngong ipi ni upriyo keteng Josephus. Ubay mahaka spas nem ka baningkong. Akapor jong Jisu artat uni wem. Ni kapor ki apostol, kapor jong Jacob. Uni akakot ko jong kabalay keteng ka antiquities of the Jews. Nane kata kakot ka itu Jepang kita ki jingle erukom jong ki Jew ki porum syada ki history jong ki Jew. Ba mensua. Uya thuk kum ni. Wang ba Jacob. Ude ubriyo. Ubala buram da barok. Kibriyo ha Jerusalem. Barok. Latno satang na kito kilong yeng lingdo. Kibabat ya kekerdan ke halor. Kadau balai ba kini kim sutunat u Jacob wala barok di sutunat. Datang namar kene. Namar u Jacob u yeng ban keren persya ya kajing tombor jongki. Uyang persya ya kawan keren ya ki habidai ba kajing jingit sebai jongki. Datang namar jong kata kadau. Long ba kini kala isi u Jacob. Hakashiti ko jong lebih pulia ukuran ba Jepang ki menru spa ukuran baru Jepang jay ki beduk. Maru yang ban keren persya ba. Pat ka bakam susi susu pat kalong kene. Namar baki isi u kedorbar jongki ju yang lakot kesan hedren. Kaya isang meeting hadirin balayak uta u governor bakateng Festus, ne ulim skor bakateng Festus. Namar uwe u governor badang thumai baka himarum kadang thungbanwan ya kaban pencerai kata kajaka sekto spo Judea. Dan halenti law makini kila song meeting what pat kila rai punyak no yung ni Jacob upara dong Jisu tep la kadem de kat kajing kana pateng yung kila kinyat yung na jurong ke temple hadin mo umpat yak di sekawang sa mau pat ho Josephus ang balacak penyap haga jing rai ke jong unge orang ba lingdo ubakerteng Ananas. Dan u Ananias ubaar, itu Ananias apa di Bible? U Ananias, nene u Ananas ubaar. Hadirin juga jingwan tung tau governor. Namar baki brio baro ki bau Jacob, ki balong Kristan, iba balong Kristan ro. Kilaya pluk. Kumbaya pluk mangi di kisini mentah yap iba cures. Pluk mentah. Kumtu ka pluk. Ya ka bakado kay marom kalek no namar kay marom kadan ni kaway polisi trikam jongka. Makanya polisi trikam jengkala kot kerteng haka ketin Latin Pax Romana, PAXROMANA, Romana. Pax Romana kamut baik kejingsuk harom. Kenang mawara kejingsuk. Biang sa sisi na po Judea na kadaw wag penyap yung Jacob. Long bau tau governor tumau slot no ya kejinglong nong yalam. Nani uslot no ya kata kejinglong rang ba lingdo kejong ni Ananas. Perang ni. Iyo na kajing imu jong ni Jacob. Nga iyo kani mga puli. Ngidan kam bangin yang ya kajing sisya rada kena nyap bro. Uni yang ya kajing sisya kaya mula keren, keren persyak bet naman pakada kajing sisya. Para baula keren persyak ya kajing sisya. Kita ki bang sutunat kajing sisya kitmu penyap. Ngipet haki social media. Baik kini kiseng balang, kiki keleng-keleng, saudong. Jom kani kerikasi berjentia jeni. We want justice. Ni dawai kan? Ya kahok nakabenta jeni bak syuris. Umtang kata, ada kiong mengilang lah keloy tu. Ya ka mengingin syong apotok. Tang nakabenta bangin yo ya kahok. Lada kini kibam day lese kita akan kiba be ya ka jing shisha jong Jesus Christ ki be ya jing shisha ban yo ya ka hok jong ka jing besar hok ya ka ka kam ngam kan tho ya ka jing be jong ki kloy be kin poi se potok ni kloy ne namta ka jing shisha jong ka ne binginong biang pipin poi potok nganam ta ka ne biang na raja penyap dengan nama kadawa keren ni ka jing shisha ka tin jong blai. Are you there enough? Atau pisilor ba? Walang kumta.
Nanengi persyangnya bagin compromise na ne. Mars nuan mana-mana. Kalau kumta nga sutu kumta nga tip din namday galat latip tip kadayro na kung hakata gurukom. Ujakop dan compromise. Kurang dari siya. Kumta la kot ingawa de